Salom, bongi melo lako kita solanasang. Salama sumpu ulendui kamenumban lante bongi totemo. Denupa anna mamasena puang tontong untaranaki solanasang. Taparanduki te kamenombanta tamenani lamai nanian kombongan aparatu 27 ayak misa na ayak mak pentalun. Nang laku ulelian tu kada malabi diona puang Yesu. Lata basa tu jona kadana pomatua. Dolo jomaita Lata basa tu jona kadana pomatua dolo jomaita pelaku pak tunduanta masembayang. Sipatu kan makurasu mga opuang belana tontong tu mamase mipayan lako kale si misa misaki. Makurasu makan puang belana mangkamukan mianta lan sangalo masena kini unangkaran ni tujona pengkarangan mangka mi papatuangkan lako kale si misa misaki. Nabong ito temo opuang makurasu mangakan belana bibengkan atu sangatu kini sipulung lombasa selorang itu diona kadami. Penamasalo mikiranuan tulaun narangkan denupa nayate kadami. Maleso bintama tangaki nama dindu katontong kipogau lan mintu tengka kedeki. Ya mote tu pasambayang ki opuang tu ki palaku lan sangan na puang ki puang Yesu puang pelak bakasalangki. Amin. Kadana puang matua tu lata basa siala tananung lan bong itu temo ya mutu dipilih lamai Pak Pudian 70 karua ayat 5 selako ayat 10 misa. Pak Pudian 70 karua ayat 5 selako ayat 10 misa kadana puang matua tu nakwa
Bela namang kamo natanan tumisa tanda diana batu silambi dio lu taruk na Yakub. Siya pondok tumisa sukaran aluk dio lu bati na Israel. Tunapasan lako todolota kumua anna pokadan ni lanto mimiknam. Anna isan ni tarukun dinna yamutu mintu bati la didadiampa. Tula tulang dan anna ulelian pola lako bati na. Anna umposande puang matua sola nasangi, sia dana kalupai tu mintu penggauran na puang matua sangadina lana karitutui tu mintu pepasanna. Sia dana susi nenek todolota tu tau ya tomai, ya mutumisa oso matoro sia batuk, ya mutumisa oso tang mato tu penanna, satai ana laka lako puang matua tu penanna. Mintu bati na Efraim ya mo tu sakka pak buno tiranna sumoro mo ditalo tona parari. Tayan na toy manda itu basena puang matua sia manoka unturu atoran sukaran alukna. Sia tang nakilalay mo tau ya tomai tu mintu penggauranna. Sia mintu tanda kale kalianna tu napapekitana mo lako kalena. Kadana puang matua la di nanung lanbong itu temo lan misa penggarontosan kada yang mutu nakwa manda umpentoi bastena puang matua. Den kada toraya nenek dirangi nakwa inang sengak siami ke to dianan pepasan diomai nenek na. Batuanan na kumayan na to dianan pepasan tempon diomai inang sengak ya tuteng kakek na. Buangan kadanna, siya penggauran na lan katuan na, lan tondok, ya moto anna kamali siya nangga tau. Lante Pak Basanta, Pak Pudian 70 karua, napasan asaf lako mintu taruk na Yakub kumwa. Anna pokadan ni lanto mimikna tu sukaran aluk na puang aya 5 sola aya anan. Dikwa da anna kalupay to Israel tu mintu penggauran na puang matua. Sangadin na lana karitutui siana toy manda tu baste na puang lako kalena aya 7 Pak Basanta. Na pepasanan duka puang kumwa da misu si nenek todolomi matoro sia batuk aya karua. Ta anna toy manda itu basena puang sia manoka unturu sukaran alukuna. Yamo na purungan ito annalan kapararian nenek bang ditalo. Lan Pak Tole annan aya annan selako kasera. Inang dipakaintinan mendadi pasanan tengko lako tomatua tula tontong umpa pangadaran nilako bati na sia tusukaran alukuna puang matua dikuan na tontong makaritutu sia makmana lan pangalu na puang matua. Manasa inang sundun tu Pak Kamasian sia Pak Kaboro na puang matua lempan lako kalena apa nenek duka bang tuto Israel mak nuku-nuku. Ya mote tu sipatu la mendadi Pak Nanunganta kita tahun na puang matua. Kumwa yan na tatoy manda itu sukaran aluk na puang matua lan katuanta inang lasu siduka kito Israel nenek bang mak nuku-nuku. Ten mito mendadi pasanan tengkota tu tontong la umpepasan ni la ko batik ta tu sukaran alukna puang matua. Dikwa anna tu tuan lobo sia matona lan kapatonganan. Mau Pak tumintu to malolo lalanna sia to unturu mana pasukaran alukna puang. Pak Pudian 110 kasera ayak misa. Amin. La mentama ki pasembayang sama lele. Nya tu lari pasembayangan pokok-pokok doa yang berulang tahun hari ini, ulang tahun kelahiran.
Gilbert No Valentino Pabate, Saudari Yanti, Bapak Ishak Amba, Bapak Simon Anan. Dan yang berikutnya rencana pemilihan majelis gereja yang akan dilaksanakan. Tuhan kiranya berkenan memberkati sehingga boleh berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Ta mas sembayang. Kita oleh tuku makure sumanga belan namang kamu kan mirondong tukini umbasai siaunan nung itu diona kadami. Pena masalo mi kiranuan la tontong pameleso ilan tanga simisa-misa ki. Deno pa nayate kadami opuang la tontong kipogau lan mintu allo katuangki. Kipasambayangan tu mintu tommi lan jemaat laheroi. Tontong kami pasakai sia katirenai lan mintu tengka kedena. Pasakai tu mintu da karang kandena. Sang silurangki tu sementara undaka zaman pasakai opuang paduluan nilalan melo denupa nalan atu temandapi maadin napa itu jona zaman situru lalam pak poremi. Kipasambayangan tu jemaat mi tulan kamalaman batang kale belan nama rupa-rupa ramun bu tulako kale si misa-misa na kiranuan kamu tontong pasakai na tontong matoto menolo lako batang kale mi opuang. Kipasambayangan tu anak sia suluki tu nalambi allo kadadian na lan allo totemo tontong komi pasakai lan mintu tengka kedena na tontong duka usorong mintu katuan na mati olo malabi mi opuang. Ambe mamasay lan suruga kipasambayangan tu pak kamaya nenek diangkaran lan inanyate tontong komi pasakai opuang. Pasake tu mintu alat dipake saya tu anak-anak mi mintu tim multimedia tontong komi rondongi na tontong nangkaran ni te pengkarangannya te opuang na pumala abi isang ami. Ambe mamasalan suruga ki pasambangan tu pak pendeta Aris Pakiding sola keluarga tontong komi rondongi nama toto unangkaran itu pasanan mangka mi papatuan ni opuang. Tomak parentaki tontong ki pasambayangan anda tontong matoto unangkaran itu diona kaperentan situru lalan pak poreami. Ambe mamasalan suruga kipasambayangan duka tu rencana pemilihan majelis gereja tontong kami pasakai dan nopa na yate rencana yate maadin dipogau situru lalan pak poreami na den nopa opuang na yatu tommi tulami pilai maadin duka lanungkaran itu jona pak kamaya tontong lante jemaat mi jemaat laheroi. Ambe mamasalan suruga bongi malilin rampoikan atu totemo opuang tai kitandai apa tulabu tulako kaleki apa kiranuan kamu tontong umpasake sia katirinaikan angki makdin mamma sola kale manaman nama siang melambi kimakdin duka milik sisola buku baru. O ambe mamasalan suruga ya mutetu pasambayang ki opuang tu tontong ki pelaku lako olomi umputete sangan puang ki puang Yesu puang pelak bakasalangki. Amin. Ramporan dan namo te kami nombanta den nopa na mendah dipasake lako kita solanasang bongi melo puang pasake ki solanasang.